Today we report on a tragic incident from within Nuer community, a heartbreaking story of a family torn apart by violence. In a quiet village, two brothers, sons of the same mother and father, were caught in a deadly dispute, a conflict that, according to witnesses, ended in the worst possible way. The suspect reportedly shot his brother with a firearm and then, in a shocking turn, used a javelin, a traditional weapon, to stab him. The victim died on the spot. Family members and neighbors are still trying to understand what led to such violence. Early reports suggest the argument may have started over land, cattle, or a long-standing disagreement within the household. This tragedy has left the family devastated. A mother has lost a son, a family is in mourning, and a community is in shock. We never thought one brother could do this to another, one elder said. This pain will last for generations. Community leaders are now calling for peace. They are urging families to seek help, to speak out early when tension arises, to use peaceful method of resolving dispute. The suspect fled the scene after the attack. Authorities have launched an investigation and are actively searching for him. A warrant for his arrest has been issued. His heartbreaking event serves as a powerful reminder: when anger goes unchecked, it can destroy what we love most, even our own blood. Let this be a lesson to us all. Let us choose peace at home. Let us talk, not fight, and let us never forget the value of family. Kajawling yana gwasame kirega dana chitwok shaladan go take a wood mishada man in gurnija kimin gurnishoke chalado jen chajana kamach and wajan chaja baraka chuja shock pin and chaladan go chadaman diel moon kagak midelat karach a watch rammo chajanak name amelero de hare witch and an and tinwer ticketin and Joel Kukon Lingwasame, a wide can a wasika gag, Nakone, la family issue still at work. La Wineko, Beram Kel, then Begoro, Baradian Bejabat. So Mekanakon capturing Chickamillian Magwasame. Shudame, she should decide no Begure, a Kidamanamo, Be Yed Bejabat, wa Berenija Kamashit Kamen Shaling Wasame. Wa mashika gago lajan kantara Canada lad lunganu ngume ga ken keje ki ngume shore lat no kadwo badan en chalat chalan jenu ken shika tega gag metot mishore katin and when mo wa shu rek mo chu talk shu kor shu you talk ka kamdien wa shu rori mo kamai ke shu daman shu yede shu bad Raina mugi kon and diala kon lat karodian ray community gadan. Sometime dong there are kwang, sometime there are kwak, there are kwang ke tap ngai kon to diala ti kan kon ti larik lakanung ke disagreement between family. Midong china chika gag dong kan arodian kan karodian ling dong e dung yoni kajo chalat gwasme waran Canada man ga kone. Kan tarkamandana lat kene kimen ga kene kana kon ngach. Dunode kon min gwitina met no there kula dungok. Sometime dungog bo la na la dega dong me chran kwen ka chaje pen yang aram dien mo la toga another thing dong me rami mo dong shi welu ga jeka me jeng me lede then be look then from there dong be korbe pen ngai konen wo ko la mala toga long kam ne ni dong to take mo kwargunyo and violence come family wacha gwa meka yenetin motikel then ka biya choose no biya runa ke biya kor biya jeter kam no kun na mo chimuga especially la dawin ware la kor ngwala kan mala toka kwi kwangalo ngai condition ke ti la family issue la toka la me dong chaje pen kwen bane then biya nyen ala men biya ngaj ba men dina jana long awa most of the time ala kor mala nonga wajala nonga ne li hatal murdian me kujimin mishina mishikin nyen and then the next thing man bangacha jeno bi kor be liya be lele be tok but ke ba chutu ngwasam but ka jogo kon le ngwasam chala do ne would dan and ki ramdan shiddaman chenek wajen che barka mai ka shwe da shock malat ke jen go sharan chaje shock nyod jen go che barka che jaw yat pin ka mut ke kabit ka jawran chalat gwat meno wut che daman in gur ni shoke che ja barka mat ka shwe chang na pin ka shwe guda mo shwe janak ki shwe yedi shwe jabad ni ngwat mone ka gak mi chala do de long aga de longo sometime
dong mi shiran che choice no dong baram be yir be jabata de luang achang lat keje no no mala gwa o me dong teram kel mnogo dong de tek der tin no che kor che jan no but katana to gorjen o dong de karan de kan yir de kan bat so no mo be ga shumoch ke something me dong de ran der riek der jalat keje ngai konen go ni siang ala gak mala nonge gak la nonge na lia tele ne ite de nyen tamma ka ba woto che lia che beben kor ni siang chan chaw yan widu ka dor ma der jinak ja la ko lar kano avoid fighting avoid violence ko violent miteten den berikten wan be ko lat so cha gor ke no no ba jalat karame chi choice no be kor ba ja tere be long no metod den binyi ni jen karan ngeden go koro mo chang paden ran pim ni je ano men betu go yo ko kore elia so don't they learn no just one je no ke chelo de chelet and then be you pat don't pan medit ke don't be good no be kwel no charge alonga lawyer mi chelet den la ran padi long then from there bo lo jang bo lo jala lia ten mu ke len gwa de me ka ken ne dang ro ti ran ken damane ko ram dab ko ne ke no ka jo chalat mi chalar no ram gurni je win mean that gwandi ne kel command ne kel command ne kel ka gwandi ne kel re ri ko mana ci tok nyod jengo de kana luang re she mana ken ke de kana lat nyok gwan mi na tin ka te mai tiketen ne shang cha gwaye la jega la gwani je mi dong tel man mi ten gwana mo lo nyene ken ke titken ke bun kan rodian no but most the time mala to ko long mala liawa no o tan na ram kel wenama jen dong te dong chamat ka kwang then be chu be kor be chu lel ka loy mi dit no ko gor je no de ram de pot ke de bon ku je go dan bon je ten another thing bo mi dong a young kwang then bro youth ka mai ke bro youth ka mut ke bro youth ka bit and then bra mo be je yetir ka ma ngai konen so ko jo chalat gwasame wa aran kana daman kanetin kontin shiri ko mo che chup kake no kana lat ben wo mara mo chaja kef ka jo ran chalat kana kon kef no but kwa kon le tejo no ne en mishit kana me reg mishit kana me chitwo ge de kul lugde no de kul lugde mishit kana me mishitwo ge de je lugde ke de ja ganga de re nuere ko shabuto kano de rander da mander janak ke de rander wada de janak ay de nyir ke shang mu ci tong jan gwasmo de mi shirkana mo de ja kap chongo de ram shi da man no mi shi che nak ke che yer che jabat no de ja lugdi ke de ja kabdi ke de ja kap chongo de mi shirkana mo ne de ja ci kono wan chana ken long tam shanga na ran kana gada ke kana nyade let's say it for example ci kono ngaje no te nyami cha wangde cha wanga dangro cha ko modene no nya jane wanga me cha ko mot no cha wud mo cha jo ko jor ko cha wang nyaade cha ko mot wa nyaade logo jen wo kwen ke je ne ri ko kien no chu gwandi ke damana mo ke gwana mo no chu design je no bo wanga bago mot be la chor che bele gwich no la case den chuman tem ngore kan lat tay dan chala reje wacha pale case den no ko gwana wadi je yen ka der nyaara der je chol no ke nyame ne cha kan chala nang ne ko tin la wang la welat ka juba ko ba wang ba re la ka bar wang shikumot okay shikumot so melat ko no gwata me ariek mi chitok don wari en gude me mi chedaman chenaka so men sharu kweng pin de je kula laddi en mi chitoga wude shiddaman ki gure che janagane che berka mai ka che shock so me bej ajena dana gore nywa yekel en biata mal